kabiri 4:24 ije kugeza kuri 27. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 24 ugeze kuri 27. Abami ba kabiri Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 24 ugeze kuri 27. Haravuga gutya ngo nuko uwo mugore ashirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu we ati erekeza tugende ntugende buhoro keretse nkubwiye. 25 araba ngo nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana amwiteguye akiri kure. Abwira umugaragu we Gehazi ati nguriya wamushune mu kazi. 26 ndakwinginze irukanka muhure umubaze uti na amahoro n'umugabo wawe araho n'umwana wawe. Umugore aramusubiza ati na amahoro. 27 ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke, afite agahinda mu mutima, kandi Uwiteka yabimpishe. Yego. 28 umugore aravuga ati mbese nije wasabye databuja umwana w'umuhungu? Yego. Sinakubwiye nti wimbesha. 29 Elisa abwira Gehazi ati tebora wende inkoni yanje ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize. Yego. Maze iyi nkoni uyijane uyirambike ku maso y'umwana. 30 nyina w'umwana aravuga ati kurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwanjye, singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Amen. Amena. Dusubira dusoma mu Bacamanza 11 umurongo wa 38 n'uwa 39. Abacamanza 36 oya 38 na 39. Abacamanza Abacamanza 38 11 38 39. sawa 31 39 11 38 39. sawa. Yego. Se aramusubiza ati genda. Aramusezerera ngo amare amezi 2 ajana n'abagenzi be. Aririra ubukumi bwe mu misozi. 39 arava ngo nuko amaze amezi 2 ashize agaruka amuhigura Uwiteka nkuko yari yahize. Asante. Kandi yari atararongorwa
bihera ubwo biba umugenzo mu Bisiraheli uko umwaka utashe. 40 aravuga ngo inkumi z'Abisiraheli zikaja kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugeliyadi iminsi 4 mu mwaka. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe cyane kuko itugiriye ubuntu mu gitondo cya none. Ni ko umuririmbyi waririmbye mbere yaririmbye ikorasi ivuga ngo ntabwo ari uburanga, si amasomo, si ubutunzi bitumye tuzuka. Sibyo bitumye Imana iturinda kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani kugira ngo tugeze muri iki gitondo. Amen. Abasore b'imigenda, abana b'impinja, inda zitarakwiza amezi, abapapa, abamama, ejo baratashe, abandi batashe mu rukerera. Ariko Imana ishimwe itugiriye ubuntu kugira ngo tuyitaramire. Amen. 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 Bukeya tugiye kuganira ijambo rivuze ngo guhagararira Imana. Mu karere utuyemo, mu gihugu utuyemo. Amen. Abamama, abapapa, abakobwa bacu cyangwa abahungu. Amen. Bibiliya ivuga ingeri nyinshi z'abamama, ikavuga abagabo, ikavuga abakobwa bacu, ikavuga abahungu bacu. Amen. Ariko Isaya ngo aje kubitekereza abo bose adatoye n'imyaka. Muri Isaya 3:10 yamavuga ngo nimuvuga ko neza abakiranutsi bazagubwa neza. Amen. Amen. Kandi abo ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Uvuge neza abagize ishaka ry'umurimo w'Imana kuko bazagubwa neza. Amen. Amen. Uvuka saa 9 ugatera isengesho. Amen. Tibakwirukanye mu nzu uhaye utekereza ngo ejo nzishura iki. Abana ntibaburaye. Turi mu bitaro. Nibirukanye abanyeshuri. Ariko ukagira ishaka gusa ry'Imana ukumva ufite inyota saa 9 ugatera isengesho. Abo bamama bazagubwa neza. Amen. Amen. Abo basaza bazagubwa neza. Amen. Amen. Kuririmba mu gitondo amajwi ni nkaho imitsi imwe ibitararekura kugira ngo ijwi rigende neza, ariko kubw'ishaka ry'Imana ugahata ukaririmba. Uko ni ukuri. Amen. Apewe sifa. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza, ritubwiye abagore bagize ishaka bitewe n'impamvu, bitewe n'ikibazo. Amen. Apewe sifa. Bibiliya itubwiye umugore w'umukire, ntiyavuze umugore w'umukene. Rimwe na rimwe abakene bararengana Cyane cyane. hari igihe avuga ijambo nk'iry'umukire yavuze bakamuvuga ngo nuko ari ubukene, bakavuga ngo bitewe n'inzara. Ariko umugore w'umukire wari afite ikibazo adafite umwana. Bibiliya ntiyatubwiye ngo yahamagaye abayumbe ngo baze kumuhanurira. Oyaye. Amen. Apewe sifa. Bibiliya yatubwiye gusa ngo yatekereje Imana agira ishaka. Ngo arahaguruka aje guhagarara mu nzira ahura na Elisa. Ngo asanga Elisa afite urugenzi rwo kuja i Shunemu, ngo barahura aramuramutsa. Waramubwira ngo mbese ntitwanyura iwanje. Elisa umugabo w'Imana ngo aramukurikira ashika aramufungurira. Abashitsi ni umugisha, kandi abashitsi rimwe na rimwe badusigira umuvumo. Amen. Iyo wafashe umushitsi neza ni ukuvuga ngo bigenda neza niyo agiye. Kandi iyo utakira abashitsi uramenyekana nanone mu karere utuyemo.
ariko uwo muntu ngo abwira Elisa ngo nyabona igihe cyose uzoza ufata urugenzi uzunyura hano uturamutse. Amen. Apewe sifa. Tugituye iwacu hari imihana izirangiranwa ngo nimuca muri uriya muhana abavyeyi bazi kwakira abashitsi. Ngo kandi nimunyura hariya bazabagurisha ivyo kurya tibana bakira wa muhana mukawucaho ariko wa muhana wakira abashitsi mukawusiga nk'umugisha. Elisa makaza hanyura buri gihe wa mugore ngo akabwira Imana ngo mfite ico ndiho. Amen. Apewe sifa. Yamuha amazi yo kunywa kurya Elisa ashize igikombe ku kanwa ngo wa mugore ngo agasenya akavuga ngo Mana nkeneye umwana umuhungu. Apewe sifa. Elisa we muhezi ifunguro we amara gukora bahaye abisengera ngo wa mugore nawe agashima Imana akavuga ngo Mana naje gico ndiho n'umwana uyu mutsima cyangwe ibi byose yagiye gufungura nta kindi nkeneye umugisha w'ibintu ntibawumvaye ariko singira umwaka. Amen. Haleluya. Apewe sifa. Wa mama ngo tiyarambiwe. Ngo bigeze aho wa mama ngo yicaza umutware baramubwira ngo umutware waje. Dufite abagaragu benshi. Dufite n'amaduka menshi. Dufite n'amasho menshi. Dufite n'amasambu n'amazu. Ariko uyu muntu w'Imana naritekereje ngo tumwubakira kandi kazu hejuru y'ingi turimo. Amen. Igihe cyose azaza kuturamutsa aharuhukire namara akomeza agenda yahayaje. Amen. Apewe sifa. Wamama ijambo rya mbere natekereje kuko uwo mugabo muri we yari yarakebwe nta midugararo yaragira. Amen. Nukuvuga ngo umugore utaravyaye agira ijambo rike mu rugo habe no mu muryango nabo bangana nabo bavukana n'umugabo azaruha akagutasha agaciro iyo ari umugabo udasenga ariko wa mugabo azirikana icyo umugore amubwiye ngo bubakira Elisa. Amen. Amen. Muri ubu yaravuze ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Abanyamuhana bazakwibukira kuki? Abo musengana bazakwibukira kuki? Abo wasize muri Kongo uhindurirwa ibihe bakwibukira kuki? Imana mu rukerera ikwibukira kuki mu karere wavuyemo nahuri? Ngo umunsi umwe Elisa araza ngo amaze gufungura ngo aruhukiye kuri bwa buriri wa mumama na wa mupapa bamwubakiye ngo Elisa ngo atekereza imirimo y'uwo mugore ngo abaza Gihazi ngo aramubaza ngo Gihazi we uyu mugore wakoze ibi bintu akwiriye iki? Gihazi ngo arahanura kandi ba Gihazi nibo bazabaca abantu intege kandi ba Gihazi iteka ba Gihazi nabaje n'amababi ariko Gihazi ngo Imana irambika ururimi ku rurimi rwa Gihazi ngo aravuga ngo uyu mugore uhaye ubona umugabo we arashaje ijambo rya mbere kandi uyu mumama nta mwana agira. Amen. Bwana sifiwe. Apewe sifa. Ngo aramubwira ngo mumpamagarira aze hano. Ngo aramuhamagara wa mugore ngo azane ikinyabufura cyinshi. Tiyitaye ku bukira afite oyayi yari afite icyo ariho. Amen. Yari kwarangiza hirya y'ibyaha yakora akarangiza hirya y'urugenzi rwa Elisa akahabona umugisha akabona azobyara atitaye mu myaka arimo atitaye ku bizavuza. Amen. Amen. Ngo Elisa aramubwira ngo mama urashaka kumenyekana muri iki gisagara cy'Ishunemu ukeneye iki? Ngo aramubwira ngo ya nyuzwe gusa no kuba mu bacu
aramubwira gusa ngo nyuzwe kuba naho ndi naho ibyo kumenyekana nomenyekana se ari abahungu benshi nomenyekana ari abakobwa baha baje gukora ubukwe nomenyekana ari amayinvitation mpansora nomenyekana bishingiye kuki aramubwira ngo nyuzwe gusa no kuba mu bacu. Amen. Elisa ngo aramubwira mu kindi gihe nk'iki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Amen. Kubwishaka gusa byo guhagararira Imana. Bwana pewe sifa. Ni ukuvuga ngo tujya dutoya dukora aya mashimwe aba kuri urubuga rwa Nibature. Amen. Ubu buhamya buba ku rubuga rwa Nibature. Izi ndirimbo turimo kumvira ku rubuga rwa Nibature. Ijambo ry'Imana twumvira ku rubuga rwa Nibature. Ariko mperutse kunezerwa mbona abapfakazi batuye mu Kamanyura eme. Ariko muri izo bavuze ngo Yesu yageze mu Rwanda ngo agera ni Burundi no muri Kongo. Nanejejwe n'abapfakazi bo mu Kamanyura n'abandi bazabanezeza. Imana yaza umugisha abakoranabushake bakora mu gihe cyane mugoroba bwije mukabwibye. Imana izabahemba. Amen. Bibiliya yavuze ngo aho twasomye ngo uyu mugore umwana arakura. Amen. Ngo amaze gukura akurikira abasaruzi. Bibiliya yambwiye ngo ashitse abwira se ngo umutwe urandiye ngo usabwira abagaragu ngo ni mu mushire nyina ngo bakimushira nyina ngo umwana ararabirana cyangwa arahwera. Amen. Ariko wa mugore yaraza aho umwana yavuye ngo aramuzamukana amushyira kuri bwa buriri Elisa azaryamaho n'aya mashuka Elisa azayirorosa ngo arayamwirorosa. Uzugira ishaka ryo kwiyorosa amashuka abashyitsi bavuyemo apana iterabwoba ngo yamese ngo ni ubucafu oyaye kugeza umese umugisha. Amen. Amen. Bwana pewe sifa. Umushitsi nasohoka wamukunguta mugiye kumesa ngo abashitsi bagize iminsi ngo nibyuye bindi nyine nibyo biri mu mugisha. Amen. Wa mugore ngo afata ishuka Elisa azarara ngo ayiryamishaho umwana ngo afate iyo kurorosa arayimwororosa. Ngo agenda abwira umugabo ngo birashoboka nyakubaha mutware wanjye birakunda ko wumva umugaragu umwe tukaje Karumeli. Ngo umugabo aramubwira ngo se ko atari mu mboneko z'ukwezi ugiye gukora iki Karumeli. Ngo aramubwira ngo ndabisabye nimba kugira umugisha mpeza umugaragu umwe. Ngo aramumuha ngo azana amatandiko ngo yashira ku ndogobe ngo aramubwira ngo wihute keretse nkubwiye ngo witonde. Ngo Elisa ari kuri Karumeli ngo arangiza umugore mushina mu kazi ngo abwira Gihazi ngo dore wa mugore uzutugirira neza ngo uriya ko ndamubona ariko Imana yamfishe ikimuzanye. Amen. Ngo Gihazi aramanuka ngo ahura na wa mumama ngo aramubaza ngo se ni amahoro aramubwira ngo ni amahoro. Umugabo ni amahoro ni amahoro umwana ni amahoro ni amahoro. Ariko abagore basenze ariko abagore bazi aho bahuriye n'Imana. Muri inzu yaravuze ngo mu mihengeri no mu mvura Mana uzi ukomeza ukaba Imana mu mvugo z'ibinyoma uzi ukomeza ukaba Imana mu bikindizo z'urupfu uzi ukomeza ukaba Imana. Amen. Apetifa. Gihazi aramubisa uwa mama aragenda ngo ageze iruhande rwa Elisa yururuka n'ituze ryinshi ngo afata Elisa ku birenge ngo arira afite agahinda kenshi. Gihazi ngo yarashinzwe kuza gufata kudatanga uburenganzira bwo kubonana na Elisa ngo ashaka kumukuraho kuko ari muri Scott wiwe. Ngo Elisa aramubwira ngo mureke Imana yamfisha agahinda k'uyu mumama. Ngo wa mugore abwira Elisa ngo sinakubwiye ngo nije nakubwiye ngo mpeze umwana w'umuhungu nije wamusazi avuga tugende. Elisa ngo abwira Gihazi ngo matore inkoni ngo nashika irambike ku mwana. Wa mugore ngo aramubwira ngo kurahiye Imana ukorera ijana na Gihazi. Amen. Amen. Uko ibintu byinshi bizapfuye nuko tuzatujana na ba Gihazi Cyane. nuko tuzatwicarana na ba Gihazi. Amen. Nuko twahaye ba Gihazi umwanya munini
mu gitondo ukamuzuka ukaja kubwira Gihazi byo mu rugo rwawe, ukamubwira ibitagenda mu rugo rwawe, ukamubwira ibigenda mu rugo rwawe. Gihazi amenya imbaraga zawe, niyo mpamvu ibintu byinshi bizagiye bipfa. Ariko wa mugore aravuga ngo sinjana na Gihazi. Gihazi ngo abarirutse n'inkoni ngo ashika yirambika ku mwana ntizokunda. Gihazi yaraza umwana yavuye ngo agarutse Elisa arahaguruka bajana na wa mama. Amen. Bibiliya yavuze ngo nta kindi kintu yajanye, nta sikaneri yajanye ngo ashika apime ngo amenye ngo umwana yafashwe uku n'izi ngorane yagize. Oyaye yibukije Imana ukuntu yahuye na wa mama. Amen. Yibukije Imana uburyo wa mama yagiye akora. Ngo arashima, umwana arahumura, arambura amaso, amugarurira. Apewe sifa. Reka duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Daniyeli yararimbye aravuga ngo hirya y'ubu buzima hariho ubundi bushya. Amen. Wari kwarangiza hirya y'ibijugo by'intare, hirya mu rwobo rw'intare wakarangiza ubundi bugingo. Amen. Amen. Bibiliya yatubwiye Yefuta ngo ukuntu yari umuhungu w'ikinyandaro wavukiye iwabo mu mategeko atemewe. Ariko ngo Yefuta amaze gukura ngo ataha kwa se, ariko ngo bene se baramurakarira. Ngo batangira kurya bakabwira Yefuta ngo Yefuta we nta mugabane ugira mu za data. Yefuta ngo bagenda n'abandi bari umunabe n'abakuru be basohotse ngo bakamubwira ngo nubwo uzi udukurikira nta mugabane ugira mu za data. Ariko Yefuta azotsinda abagabo benshi b'iki gihe n'abamama b'iki gihe. Yefuta ngo arihangana. Ariko ngo bukeye Yefuta amaze kurambirwa ngo arahaguruka aragenda. Ariko Yefuta ngo ntiyibagirwa Imana. Ngo hirya yahungiye ngo haba intambara, Yefuta ngo yarwana akanesha. Irya yavuye haba intambara ngo barwana bagatsinda. Ngo bumva inkuru za Yefuta. Ngo barasezerana bene se ngo baravuga ati yemi twakoze igitangaza, ntituzotsinda urugamba, tugenda tuje kugarura Yefuta. Ngo baragenda baje kureba Yefuta, ariko muri izo bavuze ngo tuzadusabira abanzi bacu kugira ngo barame bazabona ibyiza Imana izakora. Amen. 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 Apewe sifa. Ngo baragenda basanga Yefuta baramubwira ngo beneda twarahubuye, tubabarire dutahe. Yefuta arabasezeranya ati se ko ari mwe mwanyangaje mukaba muje kungarura, inyungu ni iyihe cyane? Zagenze gute? Mubitewe n'iki bivuye he? Ko mwavuze ko nta mugabane ifite mu za data, amasezerano mashya ni ayahe? Ejo umuvugabutumwa aratubwira ngo impamvu Dawidi yarwanye na Goliyati ngo ni uko yari yamenye inyungu. Yefuta nawe arababwira ngo mubanze mumbwire amasezerano mashya tuwandikirane. Ngo baramubwira ngo tuzakugira umutwaro, iby'agasuzuguro twabikuyemo, twaratsinzwe, twarisuzuguye, twasanze ariko uzatubera umutwaro. Yefuta ngo arahaguruka aragenda. Yefuta ntiyaragiye gutarama, yaragiye kurwana. Yefuta ngo hashitse ngo agiye guhaguruka aje ku rugamba, ngo aravuga ngo Mana ngiye ku rugamba, kandi byabaye mbere urabizi. Kurarangije mu mitima yaba baje kungarura, ariko ujana naje ku rugamba Mana. Ingabo z'ijuru arizo tuzarwana n'aba bose abanzi bacu. Ningaruka ikizabanza gusohoka nicyo nzagutambira. Amen. Amen. Yefuta ngo aratabara, ngo atabarutse. Umukobwa w'ikinega arasohoka aza kumutega. Ariko abana b'ibinege Mana we
Yefuta ngo amubonye ngo ashishimure umwambaro wiwe, ngo umwana w'umukobwa amwitegereje ngo aramubaza ngo data we niki gitumye ugaragaza umubabaro? bigenze gute utabarutse n'ingabo, utaraguye ku rugamba, utaratubwira amakuru y'ingabo zasigaye ku rugamba? Papa we niki cyabaye? Gusa aramubwira ngo mwana wanje we umpagaritse umutima. Naye Imana ndayibwira ngo ningaruka ngo kizabanza gusohoka nico nzayitambira, ariko abakobwa buzuye umwuka. Ngo aramubwira ngo papa ubwo wahigiye Imana imbere yayo, nta mpamvu yotuma udahigura umuhigo. Mbabarira amezi 2 ngende nkoranya abakobwa bagenzi banje tumanuka imisozi, ngende kurira ubukungu bwanje, ningaruka uzahigurira Imana icyo wayigiye. Ewe sifa. Amen. Amen, amen. Ngo umwana w'umukobwa aragenda akoranya inshuti ziwe, azibwira amakuru y'urugenzi rwasi, ababwira amateka ise yari yarababwiye, ababwira kuko ise ataragira umugabane mu ruzase, ariko ababwira kuko umuhumuro umunsi utazamwigura, ise afite amakamba, afite n'umugabane mu ijuru, umugabo watanze umukobwa umwe. Amen. Apewe sifa. Ngo aragenda amezi 2 ashize, Bibiliya yavuze ngo umukobwa aragaruka abwira se ngo papa naje. Kora gahunda papa. Ngo isaramujana ku gicaniro, ngo apanga igicaniro neza, ngo ashiraho inkwi, arakomeza afata umukobwa aramushinja, amushyira kuri cya gicaniro, ngo umubavu wa mukobwa wa Yefuta uhumurije neza. Amen. Ngo abanyisiraheli nabo babigira umugenzo, barabyandika ngo inkumi z'abanyisiraheli nguko umwaka utashye bakazabibuka umukobwa wa Yefuta iminsi 4. Dufite abagabo benshi y'abanyamurenge bapfuye tutaratwibuka. Dufite abagore benshi n'abakobwa benshi tutazatwibuka, batananditswe no muri za agenda yawe cyangwa yawe. Ariko nabugingo n'ubu abanyisiraheli barakibuka umukobwa wa Yefuta. Amen, amen. Uri niba twahuriyemo yeme puza amahanga, jewe muhimpundu nawe izina ryawe urarizi, wewe utarabitekerezaga, wewe utari warabiteguye mu mashuri wiza cyangwa kuba utarizi. Ariko kuko Imana igira ubwenge yarizi ko tuzahurira kuri uyu musozi wayo. Imana n'abantu bazatwibukira kuki. Cyane. Ugira ishaka ry'umurimo w'Imana, ugira ishaka ry'abapfakazi wasize, ugira ishaka ry'imfubyi wasize, ugira ishaka ry'abapfurera uzubatekereza n'ababembe neza. Uzugira Imana mu gihe notaha umupfurero twabanaga nomugirira neza. Umubembe twabanaga nimuzi ko ari umuntu yishe w'iwanyu, wobasha kumubabarira, wobasha kubaza uwasigaye mu muryango wiwe ukamugirira neza. Ntacyo tuzireguza. Muri Ruzaravuze ngo iminsi yahita yihuta, kandi ko yihuta niko twitaba Imana. Uhereye kuri Aburahamu sogokuruza wacu, abera b'Imana baza bataha uko bwije n'uko bukeye, n'iki gitondo uko nogenda. Muri Ruzaravuze ngo si ajabu munaona na imbafa, kesho mnasikia nimekufa. Muryango wa Nibature okwibukira muhimpundu kuki, muryango wa Nibature okwibukira kuki. Yewe icyo wahigiye Imana, icyo wagambiriye ni none sejo, ni none si nimugoroba. Ni amahoro. Ugenda wumva ari amahoro kandi ari mu ntambara. Mana duheze umugisha rero twese kugira ngo imitima yacu ikanguke. Mose yarasenze muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12, aravuga ngo Mana uwigisha imitima yacu kubara iminsi yacu mu buryo butuma budutunga imitima yuzuye ubwenge. Hakenewe abamama bufite ubwenge, hakenewe abagabo buzuye ubwenge bw'umwuka wera kugira ngo tugire ishaka mu ntambara turimo, cyangwa mu mvugo turimo, cyangwa mu magambo turimo, mu muyaga mwinshi. Imana ya Isiraheli yazumugisha abantu bose bataramye. Amen, amen.
kugira gusenga ari ibyifuzo Mm. dufite abantu babuze ababo Mm.